od Vojislava Ilića. Ko udara tako pozno u dubinu našeg mira na kapiji zatvorenoj Svetogorskog manastira? Već je prošlo davno veče i nema se ponoć hvata. Sredi oci, kaluđeri, otvorite mi teška vrata. Svetlosti mi duša hoće, a odmora slabe noge. Klonilo je moje telo, umorne su moje noge, ali krepka volja moja, koja noćas vama vodi, da posvetim život rodu, otadžbini i slobodi. Prezreo sam carske dvore, carsku krunu i porfiru i sad evo svetlo stražim u skromnome manastiru. Otvorite mi, časni oci, manastirska teška vrata i primite carskog sina koji najmlađeg svoga brata. Zaškripat će teška vrata, a njima slova prnu, iskreše im razi krila i skloni se u noć crnu. A na pragu hrama svetog, gde se Božje ime slavi, sa buktinjom upaljenom nastoji se Otac javi. On buktinju gore diže i na svoje glave svete i ugleda, čujeći se bezazleno boso dete. Visoko mu gledo čelo, pomršene guse vlasi, ali čelo uzvišeno, božanstvena mudrost krasi. Za ruku ga starac uze, poljubi mu čelo bledo, ako suze prošla puta, primamo te, milo čedo. Zekuj su pohujeli